siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila dhati ikhwanihi min ambiyai wal mursalin wa awliyai wa suhadai wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin muqishin wa jamil mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikati muqarrabin khususan sayyidina sayyidi Abdul Qadir Jailani sayyidun minhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ladrati jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa jariha khususan abana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa masaykhana wa saykhana wa asatizatina Ilahi arwahi khususan talib bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan siti rajina binti syukur fatihum nannar Ilahi arwahi khususan akmal bin raja buki fatihum nannar Ilahi arwahi khususan marna binti tamar fatihum nannar Ilahi arwahi khususan firdaus bin safriyadi bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan tamar bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan tinur bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan ujang bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan bustan bin raja buki fatihum nannar Ilahi arwahi khususan jafri bin tanjiran fatihum nannar Ilahi arwahi khususan haji asyah binti syukur fatihum nannar Ilahi arwahi khususan haji tiamani binti fulana fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Ibrahim bin fulana fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Linda Leni binti talib fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Misnawati bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Nuar bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Abu Sanir bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Iyas binti fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Dinyang bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Beni Chandra bin Bukri fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Bila Ami bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Samsuir bin fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Julis bin Talib fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Yuni Sri Wahyuni binti Bukri fatihum nannar
illa yarwahi khususan Mulyadi bin Datuk Tahir fatihum nannar Ilahi arwai khususan Rijat binti Fulan fatihum nannar Ilahi arwai khususan Mardiana binti Tamar fatihum nannar Ilahi arwai khususan Nuriza binti Fulan fatihum nannar Ilahi arwai khususan Budi Heryati binti Harun fatihum nannar Ilahi arwai khususan Amir Sarifuddin bin Nazir Rajo Alam Safatihum nannar Ilahi arwai khususan Julis bin Talib Fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Iwan bin Fulan Fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Henry Dunan bin Fulan Fatihum nannar Ilahi arwai khususan Manar bin Badur fatihum nannar Ilahi arwai khususan Baharudin bin Tahe fatihum nannar Ilahi arwai khususan Rusman bin Tamen fatihum nannar Ilahi arwai khususan Manar bin Fulan fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Misnawati binti Talib fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Khaidir bin Munam fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Nurbayini binti Don Saha fatihum nannar Ilahi arwahi khususan Tinur bin Fulan fatihum nannar Fatihum nannar wali man istama'nahu hanna bisababihi wali ajlihi sayulillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin wa ala siratin mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun Laqad qawlan wa la aksarihim fahum la yu'minun Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya al-azqani fahum muqmahun Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Innama tunziru man ittaba'a dhikra wa nasiya ar-rahmana bil ghaib وَبَشِّرْ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ
شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال إذا قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أسفة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها ربا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى علاق الأرجوب لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون
الصادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يومئذ فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا هذا صراط مستقيم ولقد ضللنا من جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نسير في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويبقى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذكرناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا وهو الخلق العليم
biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in
تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ويبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ويبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tepoil. Ya, dipegang punya ya. Silakan. Jadi nggak paida. Sebelum doa kita baca sebelum Al-Fatihah kita sambung marilah kita minta kepada Allah Rasul. Arti mana Yasin tadi yang kita baca tadi mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan dapat meringankan beban-beban almarhum mudah-mudahan almarhum semuanya sampai dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amal beliau waktu hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak kita minta kepada Allah dan Rasul artinya tuan rumah. Saya sendiri mudah-mudahan saya sendiri mudah-mudahan disiapkan badan saya bekerja. Amin. Dipanjangkan umur saya. Ya. Dilihat mudah-mudahan saya benar kerajaan suruh artian pada hari kita mesti itu dalam keadaan. Amin. Kalau orang itu pun saya ini sama dia setiap bayam sedang celebasi sekabeh berkali bersama dia. Mudah-mudahan kita bersama tu yo disiapkan badan kita. Yo dipanjangkan umur kita. Amin. Segala usaha kita. Amin. Mudah-mudahan kita bersama tu yo kerajaan suruh artian pada hari kita mesti itu dalam. Amin ya Allah. Yang ketiga kepada arwah-arwah nenek moyang itu nama mati ketik, nama mati gadang, mati domba, nama dapur, mati di dapur gadang. Mudah-mudahan dalam kuburnya sampai dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal beliau kata itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita minta kepada Allah kepada Rasul artinya segala yang bala dijauhi Allah Subhanahu wa taala. Segala yang amat diampuni pada kita nama sama nanti. Amin ya Allah. Yo kita sawang kanan dalam, kita gantungan kanan tinggi, kita sudah dulu dalam dan doa. Mudah-mudahan doa kita dapat tadi mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmin wasrafi ala nafsi wa atubu ilaih. Wa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa habibina wa maulana wa ta'alantina wa ajdadana wa jaddatina wa masaykhana wa asatizatina illahi arwahi khususan Talib bin Fulan Fatihum Nanar illahi arwahi khususan Siti Rajina binti Syukur Fatihum Nanar Amin. Illahi arwai khususan Akmal bin Rajo Buki Fatihum Nanar Illahi arwai khususan Marna bin Tamar Fatihum Nanar Illahi arwai khususan Firdaus bin Safriyadi Fatihum Nanar Amin. Illahi arwai khususan Tamar bin Fulan Fatihum Nanar Amin. Illahi arwahi khususan Tinur bin Fulan Fatihum Nanar Illahi arwahi khususan Ujang bin Tamar Fatihum Nanar Illahi arwahi khususan Bustam bin Rajo Buki Fatihum Nanar Amin. Illahi arwahi khususan Ujang bin Rajo Buki Fatihum Nanar Illahi arwahi khususan Jeffrey bin Tanjiran Fatihum Nanar Illahi arwahi khususan Haji Asiyah binti Syukur Fatihum Nanar Amin.
Ilahi arwai khususan Haji Tiamani binti fulan fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Ibrahim bin fulan fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Linda Leni binti Talib fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Misnawati binti Talib fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Nuar bin Fulan fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Abu Sanir bin Fulan fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Iyas binti Fulan fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Dini yang bin Fulan fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Beni Chandra bin Bukri fatihum nanar fatihum nanar. Ilahi arwai khususan Bila Ami bin Fulan fatihum nanar fatihum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Julis binti Talib fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Yuni Sri Wahyuni bin Bukri fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Mulyadi bin Datuk Taher fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Rijat binti Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwai khususan Mardiana binti Tamar fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Nuriza binti Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Budi Heryati binti Harun fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Amir Saripudin bin Nazir Rajo Alam Safatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Julis binti Talib fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Baharudin bin Tahe fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwai khususan Rusman bin Tameh fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwahi khususan Manar bin Rajo Manar bin Tamar fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Khaidir bin Munam fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwahi khususan Nurbaini binti Donsa fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwahi khususan Henry Dunan bin Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Ilahi arwahi khususan Iwan bin Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Ilahi arwahi khususan Yusboy bin Fulan fatikum nanar fatikum nanar. Amin. Fatihum nanar fatihum nanar fatikum nanar wali man istamana wa nabi sababihi wa li ajlihi. Amin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa'fi wa'fu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa'fi wa'fu anhum. Wa akrim zunulahum wa si' markalahum wa aksilhu bil ma'i wasaldi wal baradi wa nakihi minal khataya kama yunaku sawbil abyadu minan nasi wa bil hudaran khairan min darihi wa zawjan khairan min zawqihi wa kibnatul qabri wa azaban nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa fir lana wa laha. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahu wa fir lana wa lahum. Wa liqwanna allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa tabina wa bainana wa bainahuma bil khairat. Rabbil fir warhamna wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin nurid zaid wa sarifi sari wa difati wa sabihi wa sallam. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil islam wa tim lana bil husnul khatimah. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba-tiba wa arina batila batilan warzuqna tiba-tiba. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika yahudus salam. Wahai ya Nabi sallallahu wa nyajat daras salam. Tabarak tarabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Allahumma ta'alana bal khaira bal barokah bal rizki bal siya bal salam wa syariat nabi al-Qur'anil azim wa ana karim sarwa dunya wa jabal akhirah.
Rababallahu lakum ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahi ajsadana wa nawir qulubana wa sabit a'malana wa wasi arzakana wa ila khairi qarabna wa anisab fidaini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna salamana wa takshirana wa tarhamna wa ruku'ana wa sujudana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin ala nafsi sakratil maut wa najata minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana la taj'alna minal qaumil kafirin wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayya lana min amrina rasahadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzatil amma yusifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah ya Rahman ya Rahim wa fuwana ya Karim wa fuwana ya Rahman wa fuwana ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syirin Fatihah wa biratul Fatihah wa mujizal Fatihah wa syafaati Fatihah ya farizal ham wa ya kasifal gam ya man ibadi ya da bigal balai ya Allah wa ya da bigal balai ya Rahim wa ya da bigal balai ya Rahman. Allahumma asbatu laka wa ashhadu laka aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim innallaha ghafurur rahim. Isi kuat catat deh kawan. Kalau apa enggak lu tekan dulu. Catat ah. Gue dua versi. Nah ada buku kecil lah. Tulisan lo ada jale lo. Jandanya itu. Catat di rumah semua. Saya ada kamu catat di rumah. Awan nah. Ada buku kecil lagi sirah apa? Ah, sekolah. Gue dua kemukan sih jauh polisi. Awas, saya lalu dah lebih 30. Alah. Parah online ini. Habis hari. Oh sadar lu bingung. Asal Tahun live Facebook ini, mungkin apa? Ha?